Kitabu cha Maira mlango wa 90 mstari wa kwanza hadi wa 12. Hanaamba, Bwana anatawala dunia, na ishangilie, visiwa vingi na vifurahie, maingu na kiza kikulu vinamdengereka. Haki na hukumu ya haki ndo msingi wa utawaliwe. Moho ni kutangulia mbereze na kuocha maadui yakwe tsetsetse pande zose. Lumete lwakwakwe lunang'aza ulimwengu, dunia ni kulola na ikatetema. Milima ni kuyeyuka herekidhana mbele za Bwana wa dunia yose. Kodzulu mulunguni kunatangaza haki yakwakwe, na mataifa gosi ganaona nguma yakwakwe. Osi maabuduo na kudzionyera vizuka na maibishwe, milungu yosi inamwabudu iye. Atu a Sayuni manasikira na kufahirwa, atu a midzi ya Juda manashangilia kwa utua hukumu za kwako hewe Bwana. Maana uwe hewe Bwana ndiwe uriye dzulu ya zhosi, dzulu za dunia yose. Uwe umbomu zhomu kukira milungu yose. Mamuhenzao Bwana na mene uwe, mana andagarinda maisha ganu aminifuwe, na kwaokola kula mikononi mwa athiriri. Mulangaza nikumung'azira muhachi, na furaha nikimung'azira mtu mulimwengu. Fahirwani kazi za Bwana henu ya haki, na mumurilike dzina eri.